Assalamualaikum. Okay, so a converging lens. Okay, converging lens bentuk dia begini. You know converging lens, dia punya F dia ni akan jadi positif F. Tengok cici, kalau terlupa tengok cheat sheet. Okay, forms a real image. Real image untuk lens maksud dia image tu ada dekat belakang. Yang ni front, yang ni back. So the image is at the back of the mirror. You refer cheat sheet juga. Ada benda tu. That information ada dalam tu. So like object, this one is the image. Is 2.5 times larger than the object. So magnification dia adalah 2.5. Tapi bila image tu adalah real, means this one is actually bukan positif tapi negatif. Dia punya value of magnification dia. Sebab kalau real image, mesti dia inverted. Bila inverted, magnification dia negatif. Okay, how far is the object from the image? So, object kat sini, image dia kat sini kan. How far is this one lah? Dia nak jarak ni. So, kita tahu object pergi lens U, lens pergi image adalah V. Sebenarnya soalan ni dia nak U campur V sama dengan berapa? Ini yang soalan ni minta. Okay. So, kita buat sama-sama. M is equal to negative V over U. Negative 2.5 is equal to negative V over U. So, you know that V is equal to 2.5 U. Okay, so this is first equation. Itu dulu. So, kita ada lagi satu equation. 1 over F is equal to 1 over U plus 1 over V. Okay, so kita masuk je lah. 1 over 50 cm sama dengan 1 over U. Kita nak cari. So, this one you samakan dia punya denominator. And then you will get 1 over 50 sama dengan 7 over 5U. It will be 350. U is 70 cm. Okay, why cm? Sebab di sini tadi unit kita 50 cm kan. We don't want to convert yet. So, kita ambil je unit tu. Okay, then V is, you know V from here juga kan. V is equal to 2.5 times 70 cm. So, V is 175 cm. Then the question one wants you to find V plus U. So, just add the two values together. 175, 245 cm. Is it? Okay. Then last kali you tukarlah pergi prefix. Okay.